Yeah, we've got it. The aircraft's upside down and burning. Dan kien il-moment 2 wara nofsinhar għal ħabta ta' 3:15 meta ġġarraf u nqaleb ajruplan f'Toronto ġewwa l-Kanada. L-ajruplan huwa tal-linja tal-Ajru Delta Airlines li kien qiegħed jiġi operat mill-kumpanija sussidjarja tagħha Endeavour Air. Fil-ħin tal-inċident l-ajruplan kien biss ftit il-bogħod mill-art hekk kif kien qiegħed fil-proċess tal-inżul. Passiġġier abbord l-ajruplan imġarraf Pete Carlson qal lil CBC News li l-inċident seħħ fl-eħħa ta' berqa. One minute you're landing, kind of waiting to see your friends and your people, and the next minute you're physically upside down and just really turned around. But it sounded, I mean, it was just cement and metal. It-titira 4819 telqet minn Minneapolis fl-Istati Uniti u fuq kellu 76 passiġġier u 4 membri tal-ekwipaġġ. Il-paramediċi spjegaw li ma kien hemm ebda fatalità iżda b'kollox 15-il persuna sfaw midruba. 3 minn dawn jinsabu f'qagħda kritika. Minkejja li s'issadu mhux magħruf x'wassal għall-inċident fl-aħħar żmien, l-ajruport kien qiegħed jesperjenza dewmien minħabba l-elementi. Fil-fatt, waqt il-ħin tal-inżul, Toronto kienet għadha kif intlaqtet minn tempesta. Il-Bord Kanadiż għas-Sigurtà fit-Trasport nieda investigazzjoni biex jara x'wassal għal dan l-inċident. At this time, we believe all our emergency response went as planned. We will, however, be conducting a review. This is an active investigation. It's very early on. It's really important that we do not speculate. What we can say is the runway was dry and there was no crosswind conditions. Diversi passiġġiera li kienu fl-ajruport qalu li l-ajruport wissa dwar dewmien fit-titjiriet kaġun tal-inċident, madankollu fissru s-sitwazzjoni bħala waħda kalma.